Mi smo atelje Politura, radionica za restauraciju i konzervaciju starinskog stilskog nameštaja. Ovde smo došli da prikažemo kako se starinski nameštaj restaurira, kako izgleda pre, a kako posle restauracije, da prikažemo stare tehnike, materijale kojima se to radi. Ovo su materijali koji koristimo pri restauraciji. Ovo je šelak, to je osnovna smola, od nje se pravi politura, rastapa se u alkoholu, dakle ovo su razne vrste po boji i kvalitetu, a osnovna odlika ove naše tehnike je da se u vunenim krpama sipa ovaj lak i onda kružnim potezima, što sam rekao 8 sati po kvadratu, se lak u tankim slojevima nanosi, naravno ne odjednom, nego više ima faza međusušenja. Znači ne koristimo kompresore, četke, nego isključivo na taj način dobijamo jednu elastičnu površinu koja ističe lepotu drveta i može da se koristi, a pogotovo se koristi u muzejskim uslovima, da može kroz određeni period da se osvežava i da to što treba da sačuvamo može da traje i stotinama godina. Ovo ovde je komoda Louis XV, a ovde gore smo izneli primere lajsni, kako se lajsne pozlaćuju. Ovo je imitacija zlata, kao pozlate. Ono se, kada se na drvo, rezbareno drvo, nanese poseban lepak, nanosimo lagano. Znači, postoji prava pozlata, 24-karatno zlato, ono se koristi kod ozbiljnih antikviteta u crkvama, u muzejima, a ovde za neke imitacije, za manje vredne predmete koristi se ove metalne folije koje imitiraju pravu pozlatu, onda se one patiniraju da izgledaju kao stare. Ovo je jedan roll sekreter, 1890. godina od mahagoni furnira. Došao je iz Austrije kod nas skorije vreme. Interesantan je po ovim vratima, rolo vratima, gde zatičemo ove fioke i neke tajne pregrade. I ovu dasku za pisanje. Ovo je komoda koju smo radili kao primer onoga šta mi zatičemo pre nego što nameštaj dođe kod nas. Znači, furnir u lošem stanju, podignut, odlepljen, nedostaci lajsni i na kraju kako to izgleda. Znači, nedostaje furnir, prva faza je slepljivanje, ubacivanje ovih delova furnira koji nedostaju, zatim ide šmirglanje i gitovanje i nameštaj pre politure izgleda ovako skroz ošmiglan. I onda tim nanošenjem šelaka u raznim fazama možemo doći do ovako visokog sjaja. Ovo je škrinja. Nekad je to služilo za devojačku spremu od bukovog drveta sa ovih naših prostora. Ova komoda je takođe rustični rad. Ovo je maketa jednog voza iz oko 1950. 60. godine Jugoslovenske železnice. Imamo ove načve. Ova stolica koja je iz Crne Gore došla za Beograd. Ima posebnu jednu interesantnu priču. Kad je stigla kod nas, ništa se od ovoga nije videlo. Znači, bilo je skroz obloženo nekim crvenim skajom i kada smo mi taj skaj skinuli, onda se pojavio ova stolica, njen oblik i ovaj krst. I kada smo obavestili vlasnika šta smo zatekli, onda je on ispričao priču da je njegov predak bio sveštenik
i da kada su posle Drugog svjetskog rata došli na vlast komunisti, njegova rodbina je to presvukla u taj skaj i sklonila na tavan i to je stojalo tako do pre 2-3 godine i oni su na taj način u stvari sačuvali ovo. Mi smo napravili ovo sedište koje je nedostajalo, tako da će sada uskoro da se vrati nazad u Berane.